Najmlađi stanovnici opštine Teslić uživali su u šarenoj lepezi sadržaja na otvaranju 10. međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, koji će se ove godine jednim svojim dijelom održati i u Tesliću. Pored Teslića, najmlađi stanovnici Tešnja, Maglaja, Zenice, Usore, Gračanice i Doboja imaće priliku da uživaju u festivalu koji svoj cilj nosi u samom nazivu Vezeni most. Nama je cilj i inače svim umjetnicima koji se bave djecom, cilj je da ovaj svijet proljepšamo, da ljude dobre volje i čista srca povežemo u svakom smislu, da razmijenimo dobre ideje kako bi nam svijet bio ljepši i to dječji pisci rade u svojoj literaturi, dječji ilustratori rade u svojim umjetničkim kreacijama, a mi smo to pokušali da objedinimo u ovaj lijepi šareni karavan koji ide ove godine kroz ovih 5 opština. Eto, simbolično povezujemo je dva nesretno razdvojena entiteta, manji i veći u Bosni i Hercegovini, ali suština je u tom duhovnom povezivanju. Drago mi je da budem dio ovoga projekta, da opština Teslić bude dio ovog projekta, lijepo je vidjeti ovoliko mnogo djece i kažem prosto poželite da ste ponovo dijete i da ne odrastete. Osim što smo ostarili, bajke su se promijenile, postale su modernije, ljepše, ali su eto ostale bajke i uvijek su naš cilj u životu. Želim da ovaj festival naravno produži svoje trajanje i nastojat ćemo ga podržati koliko god to možemo. Učešće na festivalu uzeli su mališani iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, a svoje umjeće pokazali su i najmlađi stanovnici opštine Teslić. Dobili smo znači grupu učenika od 8 učenika. Ovdje su se predstavili sa igrokazom Pepeljuga, koji je inače rađen prvi put na njemačkom jeziku izvođen, nakon čega je predstavljen znači u formi na bosanskom jeziku. Fino se pokazao, tako da smo učestvovali na više nastupa u Tešnju ovdje. Zaista dinamičan nastup i malo drugačija verzija Pepeljugi od onog na što smo navikli. Da, prvenstveno cilj nam je bio znači da unesemo neke promjene, da ne bude ona stereotipna ustaljena verzija i da na neki način razbijemo one stereotipne predrasude o Pepeljugi, o Crvenkapi, inače kakve vladaju u bajkama i tako dalje. Koliko vam znače ova učešća na festivalu? Jako puno, prvenstveno jedno divno iskustvo, druženje za djecu, jer smo doveli još mnoštvo djece koji nas prate, bodre, podržavaju na ovim stvarima. Na festivalu Vezani most ja sam nastupala sa pjesmom Ko čokolada, sa kojoj sam također nastupala na dječjoj mašti. Kako si zadovoljna svojim nastupom? Pa zadovoljna sam, zato što mi to mama znači i već sam s njima nastupala, nije mi bilo treme. Ja se zovem Dalila, imam 7 godina. Dalila, odakle dolaziš? Dolazim iz Đorđevika. Kako ti je bilo danas ovdje u Tesliću? Bilo mi je lijepo. Teslićani su zaista uživali u prvom danu čarolije Vezenog mosta. Ovaj festival je najznačajniji festival dječje književnosti na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a trajaće do 25. maja.